Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uzawwijuka ala amarallahu biimsakin ma'ruf aw tasrihun bi ihsan. Wahai saudaraku Faris Haikal bin Adil, saya kahwinkan akan dikau dan saya nikahkan akan dikau. Caca. So now kita dah sampai dekat homestay, tempat kita orang nak ready lah, sambung siapkan baki dogi, yada-yada, jumpa dengan sanak saudara. Ya, malam ni tidur sini. Jom kita tengok homestay ni sikit. Assalamualaikum. Bilik bibi. Bukanlah bilik bibi, but basically bilik di bawah. Tandas. Tingkat atas, tingkat 2. Besar ya, to be honest. Dia bagi tilam extra, which is very very good by the way. TV dia dekat atas ni, bahagian ruang tamu, ruang lega dia. And then we have master bedroom, pun besar juga. Hai. Dia punya balkoni kita panggil. Quite nice to be honest, cantik. And then this is non-shared toilet. Okay, sama je, tak beza sangat daripada ni. Then we have my room for tonight, and then this toilet sharing. Ni di bahagian mandi dia, bahagian toilet dia. And this one another bilik. Sangat cantik. Kita buka lampu sekejap. Tada, cantik right. Semua bilik lengkap dengan sejadah, bantal extra, towel, aircon. Very very good guys. So, ini baju yang siap kepakai besok. Jeng-jeng, tema dia navy blue. Okay, so hari tu waktu dekat Terengganu, first day nikah pakai baju putih, and then sanding dekat Terengganu pakai burgundy. And untuk belah laki pengantin, Shah Alam, kita orang pakai baju navy blue. Jom kita gosok. Dan kita sudah sampai. Before kita tidur tadi, kita minum Inner Shine. Not sponsored. But I don't know, I was hoping that it could help me, like give me a very good skin, macam prep skin for tomorrow. Sebab besok ramai gila orang datang, saudara mara jauh, of course, people's punya kawan lah, apa semua. So yeah, hopefully semoga semuanya dipermudahkan. Amin. Jom kita tidur. Minum sekejap, mandi dan tidur awal. Sampai esok. Tak tahu, macam orang-orang lori ni lah. Sekejap. So this is our makeup room. Baju pengantin guys.
Banyaknya. Kami jealous dekat makcik dia. Cantiknya ibu. Of course. Dia memang Seronoknya saya. make up. Macam dah lama tak make up kan. Selalu make up sorang-sorang. Susun ni tim pihak lain. Agak Say hi. Maju tengah berjalan. Boleh. Itulah. Dia candid. Banyak gambar itu candid ke? Hadir. Apa yang kutuk aku? Hadir. Total jumlah yang hadir hari ini 838. Yes. Wedding done. Wow, tinggi wow. Tinggi wow. Tinggi wow. Merdeka tiba. Selamat tinggal. Duit raya. Kaya. Selamat pengantin baru buat Haikal dan pasangan. Tanya. So ya, Alhamdulillah selesailah sudah kita meraihkan cinta Haikal dan Aina. I'm so sorry if ada kekurangan, like you guys want to see more footage videos ke apa ke. Memang tak sempat sebab yelah as tuan rumah, kita orang sendiri yang kena sambut tetamu, kena pastikan majlis berjalan lancar. So I do not have ample time to record enough videos pun. I just share mana yang I ada. And Alhamdulillah after that kita orang balik kemas dewan apa semua, buka hadiah, tolong abang buka hadiah, and here I am kembali di Uniza menyambung pelajaran. Meraihkan cinta Aina dan Haikal sudah, nak meraihkan cinta siapa lagi tak tahulah. Next insyaAllah semoga ada jodohnya. Yang penting in my case, saya harus meraihkan kedatangan segulung ijazah sebelum meraihkan kehadiran seorang zaujah. Bye bye, sebelum aku mengarut lagi. Bye bye, Assalamualaikum. Thank you guys for watching. See you guys in next video.